Ikaze kuri wowe dukurikiye hano kuri David Official TV, aho tugiye kugaruka ku makuru agiye atandukanye yagiye asohoka mu nyamakuru. Icyo tugusaba rero ni ugukanda subscribe, ugakanda like kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Amakuru yacu rero turahera hano mu gihugu cy'Ubwongereza, aho inkuru itangira ivuga yuko abajura bibye miliyoni 47 z'amapaundi mu kigo cy'imisoro. Aba bajura binjiye muri konti z'abakiriya ibihumbi 100 bakajya bagaragaza ko hari amafaranga bagomba kwishyurwa. Itangazo ikigo cy'imisoro cy'Ubwongereza HMRC rigaragaza ko nta mukiriya wagize amafaranga ahomba. Umuyobozi wungirije wa HMRC Angela MC Donald yatangaje ko aba bajura bihinduye abakiriya bagerageje kujya muri konti 3 bashoboye kubikura agera kuri miliyoni 47 z'amapaundi. Iki kigo ngo cyandikiye abo byagizeho ingaruka kandi hari abatawe muri yombi bakurikiranyweho ibi byaha. Reuters yahamije ko iki kitari igitero cy'ikoranabuhanga ahubwo ari ubujura busanzwe. Hanyuma none tuve mu gihugu cy'Ubwongereza tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo batubwira ko Arabia Saudite yemereye Donald Trump ingwe zidasanzwe. Ubwami bwa Arabia Saudite bwemereye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingwe ebyiri zidasanzwe ubwo yagiriraga uruzinduko i Riyadh mu kwezi gushize. Muri uru ruzinduko Trump yari yaherekejwe n'abayobozi batandukanye barimo umuyobozi w'icyanya cya Amerika cyororerwamo inyamaswa zo mu gasozi National Park Zoological Park, Brandy Smith. Brandy yasobanuye ko ubwo Trump yari muri Arabia Saudite bakomoje ku ngwe, umukuru w'igihugu yibaza ibibazo byinshi birimo ubunini bw'izi nyamaswa, ibyo zirya n'ubukana bwazo. Izi ngwe bigaragara ko zifite uruhu rw'amabara adafashe cyane nk'izisanzwe, zirya inyama zikaba nto uzigereranyije n'izindi, ndetse bivugwa ko ari nke ku isi kuko byageze aho abantu batekereza ko ziba mu nyandiko no mu bishushanyo gusa. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times, bikeka ko ubwami bwa Arabia Saudite bworora izi ngwe z'ubu bwoko zirenga gato 200. Ubuyobozi bw'icyanya cy'inyamaswa zo mu gasozi cya Amerika bwo gusobanura ko izikiri ku gasozi zitarenga 120. Ingwe nk'izi yiheruka ku gasozi muri Arabia Saudite muri 2014, gusa nayo yarapfuye nyuma yo kurya inyama y'ingamiya yashyizweho uburozi n'umushumba kugira ngo itazamurira amatungo. Brandy yagaragaje ko ingwe ubwami bwa Arabia Saudite bwemeye guha Amerika zishobora kororoka igihugu cyabo kikagira nyinshi. Kugeza ubu ntabwo Amerika iratoranya ingwe yemerewe, mu gihe umugambi waba wamaze kunozwa neza. Hazubakwa ahantu hihariye zizororerwamo, ndetse ngo hari icyizere ko zizagera i Washington mu gihe Trump azaba akiri ku butegetsi. Joseph Maldonado Passage wari ufite icyanya cy'inyamaswa zo ku gasozi muri Oklahoma yatangaje ko mu buzima atarabona ingwe nk'izo muri Arabia Saudite, bityo ko Amerika ibaye izitunze byaba ari ibintu by'agahebuzo. Yagize ati, ntabwo nigeze nyibona mu buzima busanzwe, ni mu mafoto gusa. Ntekereza ko byaba ari agahebuzo aba yashyize zimwe mu ngwe ziri gukendera nka ziriya hafi ya White House. Ntabwo nahabaye, sinzi uko Rose Garden ingana, ariko ntekereza ko hakubakwa icyanya gikwiye. Maldonado yagaragaje ko igikomangoma cya Dubai gifite icyanya bwite cy'inyamaswa zo ku gasozi mu gikari, kandi ko Vladimir Putin w'Uburusiya nawe akunda ibisamagwe akanifotozanya n'ibyana byayo. Abaza ati, kubera iki Trump atazitunga? Muri 2019 Maldonado yakatiwe gufunga imyaka 21 nyuma yo guhamywa n'icyaha cyo kugerageza kwica impirimbanyi y'uburenganzira bw'inyamaswa no guhohotera inyamaswa. Yasabye Trump kumufungura, amusezeranya ko azita kuri izi ngwe. Akaba ari uko bimeze rero. Wowe turakanda subscribe ikande kugira ngo dukomeze tujyane muri aya makuru, kandi ukanda na like. Dukomereze amakuru yacu hano rero ku muryango wa Afurika, umuryango w'ubunze ubumwe wa Afurika, aho African Union yavuze ku cyemezo cya Amerika gikumira abo mu bihugu bya Afurika kwinjirayo.
Komisiyo ya AU yatangaje ko nubwo uyu muryango wubaha uburenganzira bw'ibihugu bwo kurinda imipaka yabyo ndetse n'abaturage, Amerika ikwiye gufata ibyemezo mu buryo butabogamye, bishingiye ku bimenyetso kandi bijyana n'umubano uri hagati yayo na Afurika. Yagize ati komisiyo ihangayikishijwe n'ingaruka mbi iki cyemezo gishobora kugira ku mubano w'abaturage, ku burezi, ubucuruzi ndetse n'umubano wagutse ushingiye ku diplomasi wubatswe mu myaka myinshi. Afurika na Amerika bifite inyungu ibihuza mu guharanira amahoro, iterambere n'ubufatanye mpuzamahanga. Komisiyo ya AU cyangwa se African Union yasabye ubutegetsi bwa Amerika kuganira mu buryo bwubaka n'ibihugu bya Afurika bwafatiye iki cyemezo. Byaba ngombwa hakabaho ubufatanye mu gukemura ibibazo byatumye gifatwa. Perezida Trump yasobanuye ko yafashe iki cyemezo abitewe n'impamvu zirimo igitero giherutse kugabwa mu gace ka Boulder muri Colorado, kuko ngo byagaragaye ko abanyamahanga badafite ibyangombwa aribo bakora ubugizi bwa nabi. Akaba ari uko byifashe hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomereze noneho amakuru yacu hano mu Rwanda, aho uyu mutaramu witwa Tete Ropa yahishuye icyamuteye kuva mu muziki no kureka kwandika ikinamico runana. Divine Gashugi wamamaye nka Tete Ropa, wamamaye mu ndirimbo Ndabaza, yahishuye impamvu yatumye asezera burundu umuziki ndetse no kwandika ikinamico runana, avuga ko yari ageze aho yumva agomba guhindura zimwe mu mpapuro z'ubuzima bwe. Uyu muhanzikazi wabaye icyamamare hagati ya 2011 na 2014 ubu abarizwa mu Budage, aho asigaye yibanda ku kwandika ibitabo bigaruka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aherutse gushyira hanze igitabo yise Shut Up and Hide. Gikurikiye Barefoot German cyasohotse mbere. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, Tete Ropa wamenyekanye no ku izina rya Tete Roka yavuze ko yatangiye umuziki abitewe n'ubushake bwo kwiyumva no kwigaragaza, ariko anashyigikiwe cyane na nyakwigendera Dr Jacques wamubwiye ko afite impano. Icyo gihe bari basanzwe bakorana mu kwandikira abahanzi indirimbo. Yagize ati kubera gufasha abahanzi kwandika indirimbo nari inshuti yabo, nagerageje ndirimba mbona birashoboka. Producer ashobora kugufasha kugira ngo ubashe kwitwara neza. Numvaga abantu bari bankikije aribo banyinjije mu muziki. Nyuma yo kurangiza amasomo ya kaminuza, Tete yakoreye amashusho y'indirimbo Ndabaza ku Gisenyi mu karere ka Rubavu. Gusa nyuma yayo ntiyongeye kumvikana cyane mu muziki. Nubwo yari umwe mu bahanzi bafite icyizere, avuga ko iby'umuziki byatangiye kumugora kubera amasaha atari asanzwe amenyerewe. Yagize ati hafi y'ibintu byose by'umuziki byabaga nijoro, studio nijoro, ibitaramo nijoro, nabonaga ibyo bintu by'amajoro biri kunyamiza, ahitamo kubireka. Yanavuze ko rimwe na rimwe byamusabaga kuva i Huye akajya i Kigali gukora indirimbo, aho producer Click yajyaga amuha amasaha y'umugoroba kandi agomba no gutaha. Yongeyeho ati umuziki watwaraga amafaranga menshi kandi rimwe na rimwe ntabwo wari wizeye kuyasubirana. Byageze aho nsanga binaniza, harimo no kwamburwa amafaranga nyuma yo kuririmba mu gitaramo. Nubwo yasezeye ku muziki, Tete yavuze ko iyo ari kumwe n'inshuti ze ashobora kuririmba ariko atabikora nk'akazi. Yanagarutse ku ndirimbo Ndabaza avuga ko yari yayanditse ari iy'Imana. Ari producer muri Baru amugira inama yo kuyihindura kugira ngo icuruzwe. Ari nabwo yayanditse mu buryo bwa secular. Ku bijyanye n'ikinamico runana, yavuze ko yaretse kuyandikira mbere y'uko ajya mu Budage muri 2016, ahanini bitewe n'uko amasezerano yari yarageze ku musozo ndetse n'abakinnyi yandikiraga bari bamaze kuvamo. Ati no gutekereza kuvugurura amasezerano sinzi ko byari gushoboka, kuko n'abaterankunga b'ikinamico runana bari batangiye kugaragaza ko bagiye kuyivamo. Kugeza ubu Tete Ropa asigaye yibanda ku kwandika, akabana n'abana n'umugore we mu Budage. Nubwo yavuye mu muziki, ni umwe mu bibukwa cyane mu ruhando rw'abahanzi baririmbye indirimbo zifite ubutumwa
bugiye butandukanye kandi ubutumwa bukomeye. Yes, reka dusoreze aha ngaha rero amakuru yacu yasohotse mu binyamakuru, ariko nyamuneka aho turakanda subscribe, ukande like, sharing kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukana. Komeze rero.